گروپên çekdariyên li Efrîna Rojavayê Kurdistanê bi piştevaniya Tirkiye di binpêkirinan derheqê welatiyên Kurdiyên Efrînê de berdewam in. Derbarê girtin û binpêkirinên gropên çekdar derheqê welatiyên Efrînê bi tohmetên nerewayî û kiryarê wan yên nemirovî, mebista wan ew e aramiye li deverê nehêlin û ew yek da ku hûn berjewendiyên herêmî pêk bînin û hebûna xwe li deverê demeka dirêj bihêlin. Ji derek taybet ji gundê Xelnêra ji arkêre da zanîn ku roja şemiya borî Grupa Ehrar Eşşam derbasî gundê Xelnêra ya ser bi bajarê Efrînê vebûn û 10 welatiyên Kurd di nav wan de zarok jî hebûn girtin. Ji derê da zanîn ku tenha sedema girtina wan welatiyan nehatiye diyarkirin û ew welatî ev in: Menan İsmaîl 15 salî, Ehmed Hesan Mustafa 16 salî, Ferhad Mustafa 17 salî, Abdo Xelîl Abdirehman 18 salî, Mezlûm Ehmed Mustafa 25 salî, Mustafa Xelîl Abdirehman 25 salî, عصمت رشید مدور 30 سالی، صبحی منان مصطفى 40 سالی، اسماعیل منان مصطفى 43 سالی، حسن منان مصطفى 45 سالی. همان جدر دازانین کو پلیس لشکری و گروپ احفاد الرسول گل هن لشکرین ترکی هر وهاد هر دو روزن بوریده به هلمتک گرتنه لگوند بعدین رابون و جمارک جولاتین گوند گرتن و او یک بتومتک او سر به پای دیونه و الیکاریجی بوان رد کرن. هر وها گروپین چکدار به هلمتک گرتنه لگوند تل طویل یا نزیکی ناوند باجار عفرین رابون و بهتر ji 15 welatiyan girtin. Ew grûpên çekdariyên li Efrînê bi kiryarê xwe radibin û binpêkirinan derheqê welatiyên Kurd radibin bê ku turê girî ji wan re were danîn.